I poštovani gledatelji studija Akord Bosanski Petrovac, dobrodošli na ovaj turnir koji ćemo odigrati sada u Hrvatskoj na Community za Pro Evolution Soccer 2012. Evo, ja sam već napravio grupe pa ćemo izvući, igrat ćemo sa dvije države da znate. 24 reprezentacije će igrati ovo takmičenje. Turnir će se zvati Hrvatska, tako. Home away, dobro, group stage, 5 minuta. Otenet bude ta. Prvo će biti moje ime. Arnes. A drugo će biti... Kazo. I sada ja ću normalno uzeti reprezentaciju Bosne i Hercegovine. A Kazi ćemo dati Hrvatsku, tako je. I samo da sada razvrstamo, Hrvatska ide normalno u grupu A. U toj su grupi još Belgija. Zatim Estrajš, Austrija. I Makedonija. U grupi B su reprezentacija Bosne i Hercegovine. Zatim Norveška. Zatim Švicarska. I Poljska. U grupi C su Holandija. A ne Klasik, pardon. To je do mene. Holandija. Litvanija. Ukrajina. I Albanija. Debitanti. Albanija. U ovcu grupi Srbija. Susjedna država nam. Koja se plasirala na svjetsko prvenstvo. Zatim selekcija Estonije. Selekcija Danske. U redu ona. Šta se? Danci. Trebalo sam ostaviti. I Northern Ireland. I to je Sjeverna Irska. Zatim su vam su Izraelci. Finci. Republika Irska. I Portugal sa Ronaldom i društvom. I u posljednjoj su Turci, Šveđani, Slovaci i Slovenci. Tako, spojili smo grupe. Grupe su spojene, moramo početi turnir. Ko prvo igra? Hrvatska, Austrija, hajde dobro, more početi dobro, more, domaćini. Nek domaćini otvaraju. U Maksimiru igraju među se. Joj, Kaunić ne valja. Jalović more, Kojević ne valja. More Vida. Srnak, Pite, Nemer, umjesto njega more Schinderfeld. I to je to. I more početi. I evo nas na turniru u Hrvatskoj. Domaćin Hrvatska protiv selekcije Estrajš, Austrije. Nadam se nekoj pobjedi. Pa da vidimo, će Hrvati doći do pobjede u prvom kolu. Sretno domaćini. Kroacijin, gegen Österreich. Modrić. Jelović. Rakitić. Ne valja lopta, zadnja lopta nije. Schinderfeld.
Ekrem da. Ajmo i Hrvat Domagoja vidu. Vaša proci. Ovo i vida čisti. 10. minuta 0-0. Sjajni igrač. Igrač Reala. Prvi da misli s Hrvata odmah šutirat nego 0-0. Turnir se igra u Zagrebu, u Splitu, u Osijeku, u Zadru. Evo, zamalo Austrije, ne da go zamalo. Fauli su centimetri da Austrija dođe do prvog pogotka. Siguran. Kelava. O, ne, nije to. Sve bo dobro će doći. I lopta je u autu, lopta je za Hrvatsku. Za domaćinu. O, brać. Evo nekog obećavajućeg napada. Ništa. Bravo, Mavi. Ma bravo, sine, probaj šutirat. Probaj! Prvi pokušaj Hrvatske. Bravo za Hrvatsku, bravo. Taman pred kraj pravovremena su. Znači, bod bi dobro došao za Hrvatsku u ovom prvom kolu. Ne bi dobro. Minuta ne daje vremena. Sve će svirati odmah. I kraj. Loše. 0-0. 0-0. Prve utakmice jesenjeg kupa u Hrvatskoj. U Zagrebu. Idemo drugo. Sretno Hrvatska. Stvar susjeda, ali dobro. Odešćeš. Bravo, golmane. Siguran. Dobra ovaj Kelava za sad. Kako se to pas? Dobro.